Kao papagaj sam preuzeo jednu tezu da je iskazujem što više puta, da je što više hiljada ljudi zapamti i čuje i da od toga naprave neku sliku u glavi šta sve to može da bude. Ako je nebitnog malog novinara Anđusa na nebitnoj kablovskoj televiziji Kopernikus napao moćni Nebojša Čović, onda to nešto govori. Mene je, da kažem, izudarao ili bar udarao 3 puta nogom i još toliko puta rukom bivši predsednik, bivši gradonačelnik iz vremena Slobodana Miloševića. Pa onda moćni potpredsednik vlade revolucionarne za vreme Zorana Đinđića kada su stavljali Miloševiću lisice na ruke. Mene je napao čovek koji je do poslednjeg dana uveravao Miloševića da je pobedio na izborima 1996. i da samo neprijatelji traže od Miloševića da pobedu proglasi porazom. Uvio mu se oko nogu i dokazivao mu svu ljubav na ovome svetu, da bi nakon izbacivanja iz SPS-a i nakon predloga da Ban Ivković bude predsednik gradskog odbora, jer je evidentno da je Čović izgubio kao gradonačelnik, jer je Milošević doživao gradski poraz, a ne republički, obreo se na terasu sa demonstrantima sa željom da se krvi napije jednog dana tom istom Miloševiću. Ja mogu da zamislim taj trenutak Miloševića sa lisicama na rukama, da li mu je sve prošlo kroz glavu koji kakav je Nebojša Čović, koji je sproveo oružano tu revoluciju, kod koga je nađeno oružje, kod koga je skladišteno oružje bilo tamo u Železniku, blizak prijatelj profesionalnog ubice bivšeg režima Miloševićevog Milorada Ulemeka Legije, Legije koji do 2000. godine ubija za Miloševićev režim, i to priznaje sada, ali od 2000. godine dobro prihvaćen u dosovskim i zapadnim krugovima za neke druge zadatke. On je bio desna ruka Čovića, vi to svi znate, i svi su se u gradu plašili zbog toga Nebojše Čovića, jer on je bio direktni zaštitnik Milorada Ulemeka. Kao takav, vedrili su i oblačili dole na jugu Srbije, prolazili su kamioni sa ciradama, svašta je prolazilo u tim kamionima, trgovalo se na relaciji Kosovo, Srbija i slično, a verovatno se deo plena delio sa određenim zapadnim diplomatama i moćnicima u to vreme. Nemojte da zaboravite da je Montgomery bio najbliži saradnik Nebojše Čovića, da ga je predložio prvi minut za predsednika vlade nakon ubistva Đinđića, da ga je predložio Solana, da je doletao u Beograd, da ga faktički inauguriše za predsednika vlade, pa su ga izradili ovi iz Demokratske stranke. Taj snimak gde Solana veruje da će Čović uspešno prebroditi krizu je volšebno nesto. Samo se jednom pojavio i nikada više. Nemojte da zaboravite da je reč o čoveku koji je imao demokratsku alternativu stranku, koji se gibao od vlasti do vlasti, koji je bio moćnik i u Koštuničinom režimu, koji je zadao smrtne udarce svojoj voljenoj demokratskoj stranci, koji se opet krvi napio zbog toga što su ga tada izradili. Nemojte zaboraviti da se posle brže bolje vratio u redove Demokratske stranke kad je video Koštunicin kraj, kad su sa zapada namignuli da je gotovo, i tada je sa obe ruke podržao Borisa Tadića. Kasnije ga je Dragan Đilas faktički doveo u Crvenu zvezdu i sa njim je odrađena jedna strategija da njemu pripadne taj klub. Napravljena je jedna papirološka igra da Hudinijevska, da 15 miliona evra duga nisu zapravo 15 miliona evra, tako da je Čović bez dinara i jednog jedinog dokopao se Crvene zvezde, postao njen poverilac sa tendencijom da jednog dana privatizuje, da to bude njegovo privatno kao i fabrika, koji inače stekao u Miloševićevom periodu, pa je recimo morala tadašnji BIP je morao da otkupljuje od njega za pušače, po 500-600 hiljada za pušača dnevno, pa su te konzerve išle dalje za Rusiju i slično. Pa je društveno preduzeće Zvezda, jedna obična radionica, postalo veliko preduzeće, partijsko preduzeće FNP. Na kraju balade on se obreo kod Aleksandra Vučića i tu je nastao ogroman i krupan zastoj onog momenta kada je Andrej Vučić, potpredsednik kluba, rođeni brat premijerov, ušao u taj klub sa ekipom svojih ljudi, spremnih da preuzmu košarkaški klub Crvena zvezda. Od tada je Čović veoma nervozan i uz lažnu naklonost ka Vučiću u stvari smišlja plan kada će doći Vučićev politički kraj
da bi njemu ostala Crvena zvezda, a do tada da mu je ne ugroze Andrej i Andrejevi prijatelji i moćni članovi Srpske napredne stranke koji su mu ušli duboko u klub. On se zapravo nije obračunao sa Andžusom, on je prebio Aleksandra Vučića i u manjoj meri Andreja Vučića. Njemu su pesnice letele ka Andreju Aleksandru Vučiću, samo što su se oni u tom trenutku zvali Dejan Andžus. Šta je on još mrzeo u tom trenutku? Pa mrzeo je u tom trenutku to da u vreme kad sam ja bio suspendovan na nekim televizijama, jer sam se suprotstavio načinu na koji je formirana Zvezdina uprava i kako su banuli u 12 sati noću i ko je tu protiv koga zapravo došao, s obzirom da je Goran Vesić tad upravljao klubom, a vidite sada gde je. Čović je najviše huškao na moj otkaz i to je stalno podbadao sadašnjeg premijera. I on zna da ja to veoma dobro znam. Čak je znao da mu kaže, zar ovo držiš na ekranu? On ne može da prihvati da su se vremena promenila i da je on odbačen od ove vlasti, da je izrađen u jednoj velikoj igri, da nije postao gradonačelnik, da nije postao ministar i da će uskoro leteti iz Crvene zvezde posle 3 godine neuspeha, a mnogo potrošenih para koje su mu doneli upravo ovi akteri ovi ljudi o kojima sam vam sada pričao. To je razlog zašto je on došao na televiziju da se obračuna s Andžusom, jer ne može više da podnese tu priču da će Andrej Vučić biti predsednik košarkaškog kluba. A to što on spinuje da mu se napada porodica, to što on teatralno pre zadatih udaraca unosi se u lice i spominje zašto si mi spominjao sina Filipa, to je samo da svedoci koje je doveo zapamte i da zabeleže te rečenice srceparajuće, a poenta priče je došao da me fizički nauči pameti kao i sve ostale novinare koji ga u ovoj zemlji kritikuju. Ubeđen da ima zapadnu podršku, da iza njega stoji Montgomery i slični krugovi, siguran je da Vučić nema dovoljno snage da se obračuna s njim, niti Vučićev režim može da ga uhapsi. Kada ga nisu uhapsili na početku, pre 1,5 godinu, kada ga nisu uhapsili zbog 28 miliona evra uzetih iz mafijaške Agrobanke, kada ga nisu uhapsili zbog juga Srbije, kada ga nisu uhapsili zbog 2 iskaza svedoka da je poslednji sastanak na kome se radilo o glavi Zoranu Đinđiću bio održan u prisustvu Nebojše Čovića. Na tom sastanku su bili prisutni Milorad Ulemek, Dušan Spasojević, Zoran Luković Kum i još 3 svedoka, od kojih su 2 kao zaštićeni svedoci dali iskaz policiji da je na tom sastanku razrađen plan uklanjanja premijera Đinđića i taj slučaj je volšebno nestao u fioci i volšebno nestao u medijima. Ni najhrabriji istraživački novinari u ovoj zemlji, povezani sa raznim strukturama koji imaju i policijsku pratnju i obezbeđenje, o tome nisu do današnjeg dana više progovorili. Nebojša Čović, ja kažem, jeste lud, ali nije glup. On je sve ukalkulisao dobro i za sada vodi. On zna da ovaj režim nema snage da ga uhapsi. Posebna priča je s kim se on i šta dogovarao umeđu vremenu, kojim papirima je mahao, zašto je bio zadužen u Crvenoj zvezdi, zašto je bio zadužen u gradskom veću i tako dalje.